улыбалась, ни в чем не отказывала, все делала для дома, для нас. Тайна. Все отдала прям до последнего. Юг ты имей, вакыт юг ты имей, мам сейчас все сделаю deyip duruyor. Hoş gitmeye bakalım. Midem buraya gelektim deyip duram, bunu yıkar deyip oturam durayım. Allah'a şükür, midem bakıtlarına bulsun. Allah okularında. Ben de söz yapamam, hadi gitmem lazım. Vakit etkeş, anıtlarlıyız, anıtılmayı. Нормально она себя вела. Нормально. Ничего yaşındaki? 10 yaş. 10 yaş. 10 yaş. 18 yaşında mı? 10 yaş. Мен кеше кызымнан сорайм, шул Латифа, кызым мәтәмен иде, яна пан который игзат майнар белән килде бит безгә мәтәмдә. Вот мәтәм ана умерла, как военника в аварию попала. Надо, мәтәм, что ты чувствовал, мәтәм, что скажешь этим? Вот это, а Вика, вот эта девочка поймет, да, а маленький не поймет. Эйе, маленький не поймет, а она поймет, диде. Кызга әтегез обязательно. Только алдан әтергә кирәк. Подготовить надо. Анарга үзем әткәнмен, ә мин не помню, Румия, син үзең әттең ди.